malungil itasil sin mera tirigel kuk mosib itun in meter program rakaw sis akla el al afternoon agi mal ungil arang mamale potrula ngirmang amlaw return safe and sound healthy di nga ma Jackson am natiang elam dire kam lami campus arang lela rakaw sis akla el al afternoon welcome ra community welcome ra everybody agi kilmok mo spender el altal sigang alkuk agi korira experience ra angirma nga duwaseng umlew ang aranga ukurur ngi nga kamakambes ma Jackson ang aringa subject ra kama mgira di mo share ang repeat ro si program ra ko sis aklomang au era dabora era dabara ko sis akla ko te kumral wasi kadungutial lolgion sa Moses girmang makora otoklid marail mo brek kung kada mo share aro gusto ko ma olgion na merka girmang hindi ang matalwa ise amsaule por aidung ngakamal bledibus akno huriping ikmed ngara 3 weeks memora Taiwan nga 3 weeks ikmed ngara ewal buil tibus me ku Isaac adalbay tiagida imorato ko in malpoking at skurnilo si kita adalbay mangal tangat ra tiagidil te al mogro de nga kamle gire kel mora kotak mo huriping apply ra mora insurance en refuse nga kalau sing gire ngarti apply dang ngarti lang makukore ko fly May aku apply lo se mo huriping ito se diak huriping am namo diak mura tokora harta diga hurip gel mura ide ko ma Taiwan malu ma India malu ko ma Hawaii mendiga du ulel mak metak med talbuil rebur tringil mas begal mura Taiwan balak ti ingat kursel sa lidra arungul bail kalistus siral borse lamat segi denga kamlara huriping blegire kal mora open heart surgery yakol mora obviously gide to se lamos mer garuba magmadakta ngak ekikmel maldu sisiu trigi beklor ngakara arak mamak mangak mertiang eguktigal se kal mora huriping makmora Taiwan makmora ayak pot cekra ko se diak kam adir ka termal lakil stent raigel several el bible ngilalo ara hart kaw sa 2014 mirela metedi mo odogwi ay kegid mangmuso el aras al mral se gida ul no diak pong edire ka akti edire pa kurama aborir ya kurama padak dik badangel was sel bora ay kegid el operation at mgodi da patanged mo nakura gandi ngani ya toktang belaw mal ko na kasi kana mo klol adam kito pore kagid let mo mala rangur tra o mangarang mirahar terkaw mol mo de kalsep em say gid guktinga toktang ba ko experience nga kara sa ligra arungul ba kalistu samlo ul makmal mo mula arungul akmur se magaral go bisiksik tertial el niwir rasina at Taiwan mo do de kalsep el masko gid misek maulak negre ko mas bado ko de kalsep el memak meraksus mal masarungul nga nonge kung kariyan maratiak po na kalwasik bay mura makay sige del hospital legal dikpeta singkong to sing gungir rahar tinggal ada belaw na mura arterial gungir sige da makmlor ni itadi walking distance makuk tinggal semra mura singkong mo chekra sa ligra dia ka crispil del kondire mura heart operation de eklong mo dia sa masangan de dingar oar aku ngarset waseng name Augustin mong akmo dingri de la mo kasap el direct tiagi del lora sa Taiwan adim la molungul dia kartok tangan di cell observation nga waseng malungilaw gurura Taiwan madirigal huriping ang malungilaw gurura ngi indi tekmura kalwa sa alko maltakay
maul mendigal tukora harta sendra adalmo yak be fan out ra costa Taiwan ngara tedo para mau ara la mara hulipi ma ya algo India amal ngario Mutu para Taiwan. oo mang segida ul makora melbedem crossing kita amal ngal tengah tial insurance dikit kambe sungil kal amlang ngi mang ngamlang ngi mal ti amal ngusuki dile ka sa kotol mongra au era holidays tengah lu madanira de belam nasi alita 2 weeks ago malu aku mesa grea ger tire bringra tiagi da imrat goil elal arodra pasiol mori hospital mal gire del lakum das wasing da gei del specialize lo guru ngaringi mal klotu tele ngusugit ding akbeng betok ada amlamor se mosmer mal diri ako sitiak ligandil letak lo sa mesin sel bon ada mosmer namu too late mal mengil di mal betok ada amlamor se suable mutelme mal gire del el kut makle hospital rigi del akmada dura tarada ang arbab tok tang rasingkong den mo asa sa tara tira sa asabir me rolo bagad mo hospital tiang senda tok tang me mai kamak imura tokol agedo mesngilin oy gagi the service ati kasabed al afford no imura tokol malungil makakdim kada marenga saura tigel reality agidel tokora insurance el motokoy madre lo hospital especially tigel ngal ka insurance kumes to gigel ngal to ka aida be biratokoy ding kumes tire mal bring low roll mok ti agidel tokora insurance akbadengel adam la kolor ngagi complain wasing marang di aknolo sem malmo trama san gurnia gele bui gele pol gela polwo gela Paulus rabo Gel ko nga siora. oo gemral lakase olek gemral mring laurerel ngariya gel del blay el blar belaw ngariya gel tablong apartment belam lang mai ngari sel imong sel to sa singkong training center 4 rooms siya blang ngam del clean ay gal sel oral arado agi spendra holder ay delis will clean tial apartment kiblar. By the way, ako mesra agingal ngarngil donation ra Tony Bells mabil 2024 ngariya imo ko gal junior rungul illegal heater kuspe ngisel makwas tiagi da to amlo ng awgru imsa album to donate mak takwas alma yung ngariya kiblem donate ngiyo Waise. aktim sa segide gagidel buy ko lor miguel ko rol ngara singkong ngal gara asina ngal ka Taiwan mal te amral mring luror Ala, terus be guruna sme ra man Oh, I see. Hindi sa ikita imruga or maseko sa temot mokra indiar el almoringia telgibel di akal mok mura waya heart tum sindel del ko di ngara ius ega ko ri temot mok ringi mo sa el mo moriar adam mo kamla mura india makamagalin Jangan di kita kita kota ablal Elibay bakla kita kalau hospital. Kasoalnya sila lang arte last time ko kung explain ratrete nila. Ega Jack am ko hotel yung desyo mgili ato ko guru le ka adil ka healthy. Pasir bal tora migilet masi knock on wood. Ada nirma knock on wood masi maral ngila healthy giden ding knock on wood masi kada hope and pray masi continue. Dia kemban merat tu boy. Salah insurance se could be a death blow mora. Le insurance samal pay expense. Adi talik sure lagi. Self health insurance ang ngi sel el part ringi le sen medical saving. Medical MSA, saving. MSA. MSA oy. Adi talik sure mo se sel MSA a saving ranake. Oy. Ilang question nak mo se ngarama sumoni adagal los peringi alubeng maday
ngaram dia kasi kan musel ngul harabel sel ak metrar ngi tek mo sendiak tel angak ukmal di morkaw mak oyi sentianga obong udu dia kan saving na kam ko spare ngi le help ratara ade dia mak sige detail issue mo sen kilel by said ruling mo flexible Di mora immediate member of family ko. Sibira ng lagay mo spera MS ko. why say di Oh. ba brother ma O maden si transfer ay savings sa ka MSA. El mora ng lagay. okay di Di sige da si el muro. sige Di do tira ko sel hearing ng naringira last week ra. Oy, ako pa sa sili. Adro Social Security ma healthcare insurance. Yung waldul was sige ro kung milkat mo kra day one. Healthcare insurance samla mo kro mo sa eldingi. Madesisyon bon mega mo sa elditi. Ay ge baby rahing upset yal. Insurance lang tirulak lo lakal dak tirman adra Social Security rom das. Hopefully to separate mo ilak book mo sa healthcare dingi ko mo sa ilay gid. el ang kautan melugora at tigal other belaw ng irmangan sa labong man mo too late. Amerika lang ariya health program ngayon. They call it HMO, Health Maintenance Organization. As humangar sa gid program tialal every 6 months nga check up. Ako mga sa namor appointed mas abelawa gidel nga program ngayon mas every 6 months. As human namo 50 60 game mo ba mandatory mas gidel mo check up. At least check arasa. Matematika asum nga kasi nomang ngaral issue raw and really nga madali find out matam gurur hindi ka mongil mo sel and gida mo ara taywangal maldiga chance hindi nga nag-arbel lang nga treat mo say if I'm feeling good don't bother me oy mong sigida kandi bro ole obes masali tal ba nga dia ka bukti ka wa masil will last forever and gida mo once in a while ka the checker ngi i-maintain the game niya dongin mo mara last Hindi minute. ka tell insurance sa bekrakal nga executive check-up. Insurance lang. Madiyan madre seri nalla ranga. Hindi ka mandatory Hindi. Yeah. Gira bilik mo siya. Hindi hindi yon raw. Aso mo volunteer at mo check up mo check up. Oo, They will pay for it. Oo. Di okmura to ng mandatory every 6 months. Malclorally. Oo. Le American lang ari agel wisel. Mandatory. Marginal 6 months. Gira mil mora check up ma-report mora. Agel insurance company ito mismo. Hindi interesting ako may sa tikal mera singkong mera makay. Tamadim uwadal at. Kung kasali ko sa kumis, hindi ka nga sa hindi ka nga raw o directory, tamalim ka sa ilaw. Itinadim uwadal yung maral mo sa second applications. Makmong kaltok-taw si tiyang second applications mo sa everyday. Makoso. Katalingan mo wala ay gata. Ay kan misite kita 1950 matol. Kaya makay yung ngara type pedi re. Oo. Yung habitation ho. Di mo sa kung ano yung floor ngayon. Siya nga kausyo ngara. Oo. Eta hospital. Dito ay social ko sila number 1 hospital sila kira nga military generals. Ranta Taiwan. Oo. Sige dal ko siya top ra. I see. Hindi ang kamuskulara. Kura umil ay sara de vela mo. Comfortable ra mo ra grul mangrang. Dingiri den mo mdengel wase. Instead ra dio si gara referral de borngi do si krolel wo hospital gi drung. Sel project le engel professor India le Said. Siya gumda si segir priority vela. Why say? Mar toktang amer vela mar students ra mo toktang amer vela. Kadigi den maybe up through den mo marar ngil wase ra adra specialista civil. Mkurul omkan rakara everywhere. As long as specialist siya dagtem. Why say? Karon mo regional hospital, medical center, kado take care FSM mamasyar South Pacific nations rin. Oo, wani gilit medri. Mar tourist. Marturis. Ari nga medical tourism. Why say? Tingala sorry nga ra. Alwa ang makarang check Tingala up. sorry nga ra surgery ra Madrid, may sngir, kaya po si cosmetic surgery. Why say? Another field ng miruba kan mal gida lo mesringi. Nagagi dile stem cell therapy. Ngari atras legal ng iluwa, parents sige mara siya bal. Stem cell kambes di mal expensive. Le cost 100,000. Ay ko yun. Di parents ringi am le sugar de diabetic. So lang mura siya bale ngara stem cell. Ulgol men
dimlo dia ka arektira a diabetes. Masing direct ang gurang sa tara ada direct mle la stage 2 3 cancer e mura stem cell dimlo dia ka cancer na. Tara it's a pioneer el field de la medicine el gumdas ra mo belawa morngi en tara mal kuk omara tara ibiro okya kal mir belawa mira hospital. Exactly. Dia kom sura to ra gurule me kami bora Jackson. Ngara mesom. Okay. Lagi ta back to original program. Okay, malungit. Ngara subject ko. Okay, Ma'am Soler bora idong malungit siya kami ngirmang makambes tigida tapir nga agida manek mas selomes sa news the past 2-3 weeks etial tobora deportisa mal mlangwa front line the front page en tigal ada waya lo sigal borngi stable life for tir di kami gutumut mit clean mas ngaringi atobora mrigel el stateless tigal ada stateless sa waya government dia kal Australian citizenship dia kal recognize tir el nationals ra imorablu and therefore dia ka legal bond tir ma other government el mablul keringi and the worst thing about it kami rubaka tigal adam la mura government tir lo siga ang asew establish a citizenship tir some kind of a status lungil ya government denied tir. Masara 1954 ang lanya convention ra UN el trial prevent a statelessness. Mang taydo gurgorik mas a stateless al adel dia ka blurir dia ka citizenship tir. Mang tamalbul tiga nga akong tokar bela tiga di malawaw. Oy. Anyway, ba question lang mas what causes statelessness? Temla mo o meser mi rubaga tematirit mo siya number one cause of statelessness a discrimination raad el base ra leader base ra racial background a base ra political belief and number two sila nga conflict ra la rabulu nga other rep ta drong la ma a citizenship akora lokis tekelang agi dele what famous le singer way back in the 70s Neil Diamond kuna si I'm caught between two shores ngal adari rep tra dong lela abilas pelu mal akambek dimlalong si Abilas alutel me dalong si mas akambek oy tumramlay exactly melanga another issue akambes sa sel melang alaga hindi ka register ngir ospital manggaklungan ade dia katal register ni manggama mo stateless ngari o legal wise ngari olem another one a wedlock ngarga mil ra dia kal biila parents tir mang trigang la obsiul morak mong kerge a natural parents tir da tir matindi malawa almon mo nga bol register mo se tanga parents ra kawen ya lo ngay betuguk melarui tra Allah das real mornya citizenship itu. Dari kaman melihat apa yang kita meneliti ya, shall change the sovereignty rabelu. For example, trust territory amle switch selmo start telmo sovereign nation FSM mabela ma RMI. Ingar other belao nekira FSM itiral bologertik masih kami ko makarang masih dia akan membayar soal other FSM gim other belao. Tek mo na magini ulo sig oporngi unless so mil tel blu ngarang mangari akremer tel magi other bel mekira yape isiral change mo o parte la compact sulang FSM manamog tlila lalir etemlo decide mo sa magi makara agi mo other FSM magi mo other belaw ditiga soli kira yap paling ada ulili ngarse mang tiga nga kari route tel mo decide mo say where we gonna go a direct tara mal cosa statelessness miruga sel ngari oversight ngari alla ngari adel lo siga citizenship tir igida masang mulurang od alla mon obesity matriga nga dik mo say kamamagi morge akabrementa na besar kamam alla am la besar kamam magi magara dahil ang UN
amla ngaringa convention arterial trial stomet yagi the statelessness. Hindi nga yagi da victim ringi kamiruba. Asku maka ada stateless yagi da adibul all umatamal ringi. Akot pagtal mo healthcare ngirma. Mo dia eligible ra healthcare cell blue. I see. And number 2, mo dia qualified mo na scholarship or cell blue. And number 3, mo dia saril open na company tier cell blue. Lelbo ito kasi niya foreigners. Okay. Number 4, mo dia saril travel mo ra ang blue. Ok mo ra to ko yung irma maka stateless. Isa mo ra Taiwan ito ko I'm sorry. Just ever travel. Tana mo restrict ra. And number 5, mo dia eligible mo ra a Social Security cell blue. And number 6, albo arngiya, albo il. Tekmolwase. Okay, kung mabilang ka adang ngaral, albo rin ang aligiwan mo ang arang. Mo rin ko ra gray area, mo dia ka turnit tigalat. Number 7, of course, mo dia ka thank you. Mo dia ka participate ra political process sa baluri. And number 8, sino po si legal protection. O kumural to ka mga laade, kambes, at tumalyat talamal. Kalil mo lakas sa ilma, full due process, rala. Lagata na mo discriminate, tinik, basta nga nga ka lagat talbulu. Musigal ulit, bakar ngilang kaya ka mo problem ringi self-defend ringi ra court of law, ma due process. May kagita, di all problem are adult stateless. Okay, may lang. Sige na issue. Ilang kami rubak. Ulak take the topic nga ka. Ngari adunor obvious na si Mr. Henry nga ka stateless. Di ako borasyo mga titit yan. If anything, bring the awareness mira at table mo gamis ringi. Makmasoyi. Kami tela makmasay. Ako uray di Sam, is at least 100, 215 other belaw, kerbelaw, as stateless. Alam mo nga team na kayo isul mo, sorry other belaw, hindi das ilmer belaw, nandiyan ka sila, belaw, nandiyan ka sila mistrira, a citizenship. Tiya nga mo, tumali sila provision ra UN Convention on Statelessness, discrimination na 1954, then na 1965, Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Gida na malamalas say, gida member ng UN. Of course, it is a problem. Kahalo ke, kuto ba da solution na biruga ke moto da solution ramiwe. Akong das, ko follow check tingin ata Africa ngirma. When all things fail, refer to our ancestors. Siya siyo na Afrika. Magil ano si siyo. Asgum tiyal government ramrigel nga ungel na katsril il solve ra problem na statelessness. May the stop ra go the free river back mora ancestry gil. Selmo tak la Indonesia metya da makara. Di ka bot kiro bangalay budul balum ra reply. Kaya makarni ka makarorgil mo kalagit. Isabel tarat of sema mo adoy. Tama. Oo. Sige lagi na morning. Matigida solusyon na kambes. Kada mo ospera culture belaw adapted tigalan. So lang number 2, the sigiya other belaw damal madalal. Tira mo sponsor ng galat. So lang number 3, as kumang pas sa age 18, namo gidam sa nga choice. Since travel other belaw maasyugang at bull help ra daw. So lang gina the stove gina nga the stove till generation marom ilan mo kaya lutel perpetuated tial stateless mara kalagir matel rolen maralmay. Of course, the constitutional change ang arngi miruba. Di siya bol tigil stikilin. Yung arbela ko tinaka matakta es. Obo di tigal 75 na mo ka talbulon absolute pride. Tigal di telang kalel bumili kita pas yung Constitution Amendment. Hindi, agobara siyugang, malya ka problem. Elang aktiwa isrimit masingaring iya, tara alad, elblel base na Geneva, sira March 18, 1959, klela I Belong campaign.
Tiang kami rubah ka campaign el di Bradon ng seur al dia ka blurir. Tigel di malawao. Dia bornya elmo stable sa life retir. Makita randil abulul keringi mil elerngi. Ada kal pastrir adik ni tik o sa kami adak tal bulu. Mang agumda sa kami rubah ke tara ringel tigel adal stateless kerbe lava feeling every day. Lengagi del tarabu ke abisak mo se Mr. Henry akral opla asyoba ranga katok mo singgiri mo ra FIB le kaja kam adar belaw. Ngalo do ato belaw nga proficient le ngamil adar belaw. Hindi dia kal acknowledge ngin adar belaw, dia kal qualified mo ra scholarship, dia kal qualified lo pinasyoba ri even worse dia kal sebel mo ri atamir belaw. Dia kal tutusunak masya ut makmal di mo ra adar belaw. Mangkamir rubak el all time in macro out migration may voltar mo de solve vertical statelessness en ara beber gid el mal ngara agemikle e mal bula mal filaring el everyday masih kama gi magrang abe lawa embrace us ulur ka mamal mo partner ko miu kama mamil electal buluwen el giu amo spera syugang en belitiams mamal mo citizen de belaw. Mas ramal live a life a normal way kami. Sige na topic nga kay rubage, ti ako ramal heavy. Kami tura kambe sa muluot yaw do swel gira tel topic. Dia tiang amal important el tapi de tiang adiregal. Ako mdaso yang ngarangia lai game lamo mereka di lam netal kora propose ra alla labo address tia ti diregal ngarangia al adar belam lam rotra bigrel ngal ngot blu e se lora la ngal gal meklo bal top dras kub agel morakale cham asyo la passport ni e dia kal sebe edel ala kal citizen belan da kal la passport ni ngamal supporter ni lo asengire la etta policy level at sum sebe address erngil el kut makli segi de dekat makli segi de len ino ka maringak langar itu apa tokor tirga ngam lamong alga dengan moy tokornya Mr. Henry tirga lamong mga tu remurtra tingingir mga kalet tirga nga tukuk tigan di tirga nga uldo swir marang rira belaw misay gidel abalu am sisi leng gire del ngarangi say gidel partra klangar gidel gire del open el mora ye gidel buk bebira nationalities. Not necessarily kata sumangari agumda sarada tend to mix up state test ma bot address sergi kata ma amru citizenship. Agumda sang ade kasal mal necessarily that we go that far. Din sumu sebenarnya el rule alla at mo passport mo el travel el mora guru mora school why not? Say gitia. Ditia ngadire kal sera sen lomregal constitutional referendum ada igel 22-23 proposal engam letter igel proposal omrodel ya adar belam lo ol taw do sula sen dia anda ke premier magumda so omrula la bingu se igel may embargo anda lo termin tram nang lise interesting ka bo mirma interesting ko ado ya kara Taiwan dia next door te igel kim keringi akpong ari atro ada Bangladesh ngari engaltang ulu escort engaltang enga ose tartigel gortigel reptra oksai ata Christmas ko tum celebrate email amna uleng la tartir amal galbi ko ase ada maramla dengi digi adi miltamar la ikam uduruk clean mo mengeguk ngaringi adire adira bola be ngadirgel direnguk irtiang ngari melaw gurule mar ada ngod bulu ngara tiagid insurance gitu mengla sige do otil wase ngari gel basic needs ma a treatment rarat illegal girer murta citizenship ma ila imurato ko gumes ngari la ila asirule passport belaw ila ka modeta o itrige gidela mengla asbil di exclude rawasen amo o senkyo mamo klalaut. Other than that, kita lagi ada namo kita school masih kita mal di mana mau kasai.
mengkurang mal masa ngurte gitu kuktibai tinggal 75 al main na ulang kamal di tak kalau suka grill sei kita ada belau sel summa ada memot ak ma abul adame arme mo ngorian mete mengdol amengel wasengel last bilum ra ablu ora ardiraruk adala ardiraruk ada mala ada Inggris ngaringi aku mamra melgo ngaringi ada Portugal mo saruleo no mulu ora tu meng aku ndaswa ngaramong ablu sueda palmle semai di elang das kita mendawit sa point lo sa blulat amran mo ke krema dia lo mrain mora ba blu na mo dia kal ko ngasiren to ko kita ada bella of all the other Pacific kita ako to to mrail adal mora ko blu mo ke ngo blu direkal de ko salwa se kita ngam to mal mungre setian ya ada bay na top mo mkser tra blu ya ada mo sir snaigel blu ngira del mo qawl suede hotel speciality agidel tigal al dollar tir ged mo meslo ase mergi titril me ma som spel guk mo titril me ngania por lile kita ara ne ko de me kom la osigar ad mo ro ndia mal mring e by the way aku mesra notice ra ablia pulis to sigra o mate del at 15 amo pulis ma 15 amo mangaragal bus ma 14 amo ra fire and rescue aling ngaringir elal sils umesengil ongit len dikharat itemna kalmentam na wais mas ngara over 200 tara a position ang ra lo sira ad dikya mangagam na mo gire lo mesetial situation e multa do suedel mo sigue solution ari Kum das lo asing sebedel tiragi del daging ertib mem tekilo buged mara di togor omrael mamora school dia togor aklibela base la constitution tial bulu mang adita agagi do togol ngidi la adra ngot nul mel do rumete tru asen kam la mongol ge dia kasi adel modiki din dia kasi mo lage mungal mo asim mo passport ng kalmsa dia constitution gitu siya la ras hindi ka lumu mal se mal blaktak ako mda singe mostat labil imol bulul was merkod open ringi lagi da amno na point ra one time mo dia kalsab edel di limit ringi ra single citizenship itil ala rabela ako na mukmed la kal washington na kaito todo mo adra ngabar mga mo ko re emne mendra ul sweden moringa dual citizenship remember medan giredel ko كل constitution amin daringin mortirgel al suku makrir dalil me mangalge kadi usper affidavit me ra immigration na singa ngari o legal by affidavit no other bela ricol am oswe o sempre será chance sta oswe sera ngara mong yang dia ksem di mor olbira lula affidavit tra rulin mangalge me to ko geri mangalge mungkin oswe abu gerbela hindi for some reason kada amlo ko ra aman lo tiga ngut bela ule kita diregal dia mo bes kita dulu der kita ngot bulu maigal sia ngot mo ilakle ngwa ko ram lorise di base re ga gid losada jackson maigal dosada al chils club el gul tirga gid al mel ra lo lede yar bebi retir amlo il ingal ngal ga ngal gela mal malu bangal gela dalal itira mo ko atokor bela ako tul blak takle ngalagek marigel labeling ra atokor bela ngarang klen ngal ngul sar aula lang miro lang di one syllable ngalagem eng markol ngalagem di overtake del kuk imora system hindi ngalagem to the point legal sa mga passport ni ako da sa amendment tam tigel ko ra naysayers namo time daging til tangalagem galo legal osway marangalgel akadarira blessing mera family kuma ito alle de ngalge de adar belaw dia ka important subject din giren mo niya heart adar government belaw giren mo niya close heart le o tigal mo soldado no adar american selbol soril mutel mel temor mo adar american mastrira te alal wasya sum ke soldado american si mo adar american simple, mas simple issue.
Isin alam mon mutra President Whip si mong mlo withdraw se mo adat yang mo President. Marwa Diaz. You know, nang gila dali kung ngari sa ludo wasya al sumga kaduwal citizenship hindi kasi mo ay galobis na buhay. Marwa accept tili tangalagay. Gagi dali ngalagay kan molmong. Yap altemel mo aplas karasi mo lob sa nguras ko. Ya kami outright rasing gagi kal ngalagay. Betakan fuse adan kada mo PTSD na bukti tiyan ito. So I think it's a very tough and issue tokora humanitarian. Gil belaw na mo triple open na tulol mo this well. The more the merrier. Sungko the diverse society malungi na mo. Saya wadi kami terakan. One more thing kami rubage. Sira after World War II yang aringi trigele lagi ada syabal dim lekker belaw. Trigele karsir belaw. Oh, I see. Esa lora parents of tilma dim lekker hal. Trigele mo makol mon masir sensibility. I see. Oh, ngari antir ka mamal ne waise. Dia ang disera mo may constitution. Oh. To mistreat everybody 3 years if I'm not mistaken. Mangale ila obgura ngiro irem asam-asam mabila kali kita na Lucio triem ne follow siya gidil Marwastol family mari mebertikam no agorta machiba na family mangarang dari siya gidil window open hindi bolo mesinira siya constitution wa siya gornya campes siya club gol merigid betum ne propose ra amendment ra omrod ara atimilgi sa gol belaw mo challenge di umna sa time am lamol odungul mo etra ko ngirngilen kada mo esperar dokla kami kuk paskal gyung la campes ra Oy, ya. Kita pikir nga alwi ka diswakal din isela aldabe forum ra next week. Morning ra Wednesday ra talsils ra 9 ngomu ra 8 a.m. Registration 9 a.m. nga sa talsils and momagim ra 4 p.m. Talsils. Aldabe forum len kita adrabelawa no society kita adrabelawa aldabe latara basic unit ra community nasay paklangar lagi de mau swed mata to o si sakla ngara alsera aldabe say gidia morngira next week el moktegar niya say gida kardi masadra kabalment maurera kabalment ding semsa mamam tabar niya direct klo lurior jakal mo ay sa isela dubra logo aldabe tengarnya semmong ra udas maurior ngal sel aldabe adu maklagay geng mendire ngal sel aldabe seguida suagan morong sile la sel siguma kabalmenta aurior mo ngani abol magim derni ya aldabe la mangu seguida lurior ngul mura blu mo tengal ngul mura arbekla household ma arad so seguida lo sem tial aldabe la makarapolo me ra wala kabalmenta la bel mera boy yang ngaral program ngani kelel logi usegi adu meteli forum el ngarngia amon daergau kelel bolu ula ngeren mora ger ngarap tulum balu mang concern ergau ora se bakre ngara tokol etia igi logo tu adu en se mo meti ngir gel magatek tel ger ngarau du swem ma concern ergau segi de war kora gigete mon mokte kertial tokora al del forum engaga aksiotara buai general public el may madoge igi ang ara mayong cultural center segi del sils ra Wednesday next week ngaringa 7 panels a panel sa ngaringa ka 7 ka carousel topic kada mo ititirgel adal murut ay galurior not necessarily ta adal government madire tegel ngarablu ideal topic ang ngaringa from the top of my head ang ngaringa governance panel governance sa kita adra blue belawa experience sa tool system ra dito ngaringa traditional ma elected leadership tokora NCD kita sa tokora guru tokora food security tokora illegal drugs malmutil baby tokora gender based violence so mga ngaringa digital sila apply mora maas maruba mora rangal sila apply ma tokora aging alwodula maigel challenges maigel
ngarangil nges wal dira sa isel amo sa bedo guk mormeng sa adal mamad adu guk ko ol tay gitu lah say ngaral urior ngarangira buai malsum tay gitu ya isur kau engage gitu adal asem mamad adu ngi ngosu kau mendiak rohut to ka mo itra kabalmente len o mga to kabalmente tablo o guk ngarangia atele la urior kabalmente len ngoi say ngarangia lula urior ma adu al top de mo kiwa ngania standard ma protocol gidi lo top de di sel del gidel sel sal da bele gida buai mong ngania de sel al adu safe space yang wasi dia kata buai lamot mage adu dia ko begit deliak mo ngarang keleng ngania adra kabelmente ngarsel mo oklau leng aurora kami tahu sih ngani masalah de mga tere aurora diesel din kita radlo ngale omolal omo ngani asersem dilgaw mem share experience kan dia kamu oklaw lende ka barre ka omolal masersem madya ka owner share experience ka say kita mat suat ngul mom isira next week el Wednesday ya lang cloud to trade to koileng dia ka sabi di akabalmente masaul din dia sa di maragut to il meta akabalmente le dire ka akabalmente ulum ka mol dakta uldas ma klisi ma ureor era da di kinro hosi din dia ka sa akabalmente mo haraor sa igi klungela urera al dabe al magaul al individual al contributing in mara society raw mering dia ka loba suara mo mesa sa igi le dire kal ngarngi anger ngarabuai madu suara mo mesa simtira terwata yang ngaral solution ang ngarngi si su yang mai me practice ngoso ra aserse ma arak tasare ma am to kan dimle so albi isa segit edir mo di invite ra abual me ak invite ngile ak invite ra abual ngaka chairman ng organizing committee ngogiu kay gidel ku kulgunge kaya invite kami mem da to kyara amayo Hindi ako maluwil. Ito ko'y ngak amnital. Kumakadong ngak Henry Jackson mga karubakan mo tiro nga high school. Ay. Makumtas tiang extension o agad runtas mo tiro at di ala government. I see. Magami ko nita Jackson do atyo do swele ko klubong karubag at the same time ko tumora subject ko. Kadi kluto miskate mo nakalaman mo ang remra. Akmalgor ka og nirma. Laman mo ang remra subject. Dia kidel luam kata-kata el lawa mo sa doktor mo ilek bulu anti riwan meng ginam klul at sel no mesra umrur belang adek mo masawu ke kambesra al dur el angra buai mato amal dingara adu lapatu elected leaders alu bet ministers alu tengara malu bet ta olbi etira dia lo sao dice lo ngo meeting el melo do lunch do mo ora ikagi de o etam sao dia sel kumesringil aga masangu ko le agim rami senti ngania debate etam sao da issues bela ngania wa spelling test mabto ngal ka school le mas ko se bion magim sao del kisuem ko makwa me mula debate ada akwa ma wasaibal ma abola be girela igel el mondar atrás de Torino dalang optima togol togol do sa molmuta status el al sil sendia sa kotel mak mal mengel nga chigo mengel la fritz mai ka ble debate ko mamle jasa wa togol debate el am langwem daiga el am molmutra adagablement mukad mal di orrenso la presidente mergol misadra a press conference lo no traigal el TV ma adro volvía con laus en la sesión e guktingal lo se mo de sesión mo adadura ikela sesión asarun kuringil to lo ase tiang mesri ya gitu la morurnge e gambesa makto tutlele na mo kita dia do mesa katsudo na mo kita democracy ma mimok government tari kuar kita adal moriang retra omsa to el top da uldo suete sira per to boy ek multigal alto mais gitu se kemi ngara kompro
kung mamatay mo kitang makarang. Ngaring niya, ang ledel mo suwil tiyal belu, mo ngaring niya, plakatak ito ko ra alsel, maalin sel belu, idiri ka ngaring niya, molta talamal madal ngareng rahia, girel me molta, especially as kumara adala baklisi na government. Namo dia kalsa edel din mukul girel tiang mo, akmal iway rabetra Taiwan malkur omdas wa igal sel telmal am naring ngau sel temal tiam naring am dalai na kodal akmal omes wa si igal es aquí dirgado esa que ngaruk mam kambes muklo dirgado esa o gegil du al sel bela mang sel ku kumes tian berkorak ngari 6 el armed robberies ado lava do ngul el boes ma oleslo bktatra ade beror ay ke dire kal de wasa belaw ngaringi asondang al mura ikla adra al sakal bus ngaringi beses al sakal bus ak mahigay gelo ngasi reng mang sel ko mes tial rak etiang al aku mes ay gel monday mlasois ako telsil sembe ay gel accident may ka ay ngasi metial lakti o ay sir metial dilu el alsi sek mura hort o mes la toktang el kablamento tutak ringira ay mi batengel tutak ra ultra kan bring el kar hospital en morarar sem diregal du sel pok pikol kekrel buige por del hospital ra angara de katal kisa toktang o sigi besel dengare aku mes el raken la ageda klikmok amring tal ragrela nasoigel o mesen alakal ngari om saudra al dadu ergida ada belum berkot do bes tirkal mga takle de tu sorry ma ti ding girel do something namada sel dir borpe do mes tel boise Kalabang ya. Yang kung daswe kang bese, if you transcend above tial basically mission statement remiwe kung daswe sir interpret mo say tell for mga is like saying bring back the power back to the people. Oh, that's how I interpret it. Ako na mulot kia history of England. Sila year 1217 ra. Actually 1215 ra bot mo Magna Carta. Ito look mo siya kamil king and queen na mo apresiyo na mo rasay der meding ara a ceremonial function el ang apresiyo ang ara olwil sa parliament man adrablo. Ako daswe malungil niya kada kami say other people can talk freely, regel sorry, el tuwag. We can really be part of the movement ma changes ra bulwa del gida del ngari imak. The sumangat sa other government malubeng any belaw ma with power and tumuli atmosphere say. Di ulit niya kan besak ma say if you can televise it malungil. At the end of the day, emilya reporter kami emodrok kul moral leaders sergi. Len aigal forum ra adan mortoba daw the Swedish that's exactly what democracy is all about. Marada margil lokto the sentimental team. Undas everybody have a laborot lang ara heart tire. Edi ka sorry lokto del mora a leaders te kon wase. Aling kam kitel ade ostracizing ngi. So people's forum ako tulungan to koy kudos to your organization Gambes. Hopefully tiang amo regular mang tagida mo tra former gidel of the grievance gid ma berused magel swad mo ramera mo gilbulu adi ulaswa adi wase tia jaga til tangal berko kalau mes sergi masih ada dulu next year so ndereng every 2 years yang molgi ketemu record ketemu archive ata tiang adi ketemu video tape pergi ngara radio el motor da ikal kakaros el social media platforms among wider outreach ni o si un time en kada momade el archive materials el aklubu gergi da swag ko ra mo mengelo se ngara ko maldung el gira to era gender based violence e kami bo tekel al debera blue mar ad blue taikal se ngara maldung el gira Ya kakabal terbelaw ang ariya te levels dula som. Siya kung nasa part of society. Di na lang muna ala kabal terbelaw a restrictor ka mo kadulya som. By experience. Ulo mang sel the more ay gagit issue ra
speak our mind. Ya kung da sa di imol establishment mla yang lakar at matru ira. Au da suwala makausisak. Hindi ang adar oklid. At adar government ako til soril kmuto hindi omom brigol to the one mera. Hindi ako bomdul mo orang. There was a tira di ako accept the table free. Sige da bay gulgi trar mredra se iti tirgal staff argaw. Maldo soril. Ila kada bla limit ngira speak our mind. May selebor niya budget hearing na mo di kan mo tirgal kita ngari ul adan buta ul. Letumol ku bebi ra to la na tian mission statement bla declare ngan mredle. Mang aktira kal lolengi traro ku adan more sale forum. Bom dilia ul swim. You know, it's about time gider roga share ul das dia ka madak trabos ma dia ka madak trang rangen protected ka protected by your constitution. Ese gider tra ngira bekel silsilen. If you recall dirga kalam telo niya kambesa really do. About all the information na government tumol turabos. Just imagine al bolser critic tial department ng ari malul critic ta para sim la amrol. E como tan tang era ko sa mangilang gel tuloy ito atam magawa kami ul gut bukli. So ara akum da sa blua support ideas. No question. The other in charge del government lo mar ari ka logi lulor. How reserved abo sertil omdili awanay. Ngedel ur sertil rokul wasit. Ngol gayong amdui gel sawa. Ngaria imol tokol dilia. Asandrar sira. Al ngariak campaigner belaw budula milk murmil wase kal asmer self action asandra se gilo riksara de belo rowi kal aba ismer kau usme ya kal aba ismer len dia kal ngarang free do de gilson mak support ra tel ngal sing al debel yo ngitra bek la adam kat maklaw mok musawa man dia ko maok ma dia on kolbus ma dia ka makasak. Yala kada do ulway say, igadi ada do area ngaran bukat mo klemer na dia na bagel sorry. Sige na koraw de surat gid sige dra. Imedi ala atrum e album trum e del bung orgit. Igida katinga del me gabate mahalik kus kumadr se album mambora lightning hours. I see. Nga kamadya kamal luknya mata tigi ngamra ikan merollerun Sunday. Bolso ele do mu ra kambese loran min merang irma. Dia kapsular ko ay dung sel subject ra Moses malsual motat sirngileng. Kial to guru de. Kita adar bela mabul bela ko tengah tel belum. Legar dik medra Taipei 3.5 hours school ye 2 hours sa Mora Manila. Malom sarungudo makatamla create healthcare fund ng area NHI ng $35,000 o mobile mo raw guru. Realize lo siya hospital kita limited at toktangan ngi madongo madu. Makata mlarula healthcare system kita lo sisibia singong mamakay igel ngara huripi. The fact lo siya kata mal take advantage sa kal proximity kita may kal makkol bulu. Glow aralaw guru blaga cover ni. Serve ka ngartiang mo ngatria atara martial merbela kelo merces ko gil mara huriping le tamara guru ra huriping. Ding bukti ako la martial wasi dira ngare insura government operator insurance tilo jira ka belaw. Mar ibo mar EFSM tadira gal mel lo sigi. Maka selgi sa way sigi din. Sel sugo maka mal maruti ar ngumra albu le nguguru. Maka mal do message trio gila ara gidel belu wasi. Flow alabula bravo sisi berengi le tangara le cek ngara bola bay le semakal merbela o mersel kanek bal ko mara ko o mersel connection mara huripi bal u benda ka to ngali lo sete mara Taiwan dia digiram le mere dan mesa se yidi maka to spare tok tangara Taiwan lo spare MRI ra huripi ma el me mulai kai gitu. Misal malungil program aktifnya kan mal amatra uldasul kada ulil morning away kay gidi to. No, I see. Sabong
pansolo miruba ke ngakot minura news ra last week I think mal sme arungu del muiwa report ra International Monetary Fund mo sa igani mir belawa obubu comparatively regal neighbor country git tourism am lam gis GDP git am le jump la about 6.7% ra last year il 2026 in la 4.1 or 2% growth ra GDP git mlat yang senator senator ambassador Ilana Sir magu ulgaringa ko kigay 17 millennium development goals so I say and I say Mr. Henry abelawa mal ahead legida aungila electrical regid di umili maral me gida ikagida ran mergid betokaral me ngari abulul di ran me dia kartir awam Madagascar maglur Afrika tiga dia tadbili ma makit ran me di ran me tasme ringi ada bara school ma scholarship betok ma hospital regid itel kagida ugudan ngirma lamong eme makakabe sa lamong eme ngungilas medical service regid partly ida la kadobes tial partnership with the United States of America taramal sisil lo tial del will ma ula benefit ta macron mergid sometimes sa kadangilad mo otoba sense of appreciation mo American mga kamal ding artek mo sa gamiwil sura American lulu or gamiwil withdraw kaya nga rarili iba ito lang sa armula adalo makargid yang kurwaraw yung mesrigid umulay ang mali maasa nga matal belaw ito nga rarili. Let's show appreciation to our people who helped us since World War II the liberate trouble war maski na education kita ngatan masada a higher level of education ng nga school because of the United States of America ya ida diri marami nakasukat lagi dili kira adi porti ngariya chance gid time el fight that drugs on three adram legal madnget gora the election ra gengaul kar eswagar ni miruba jagida mo open asimra emonia bes hospital gi akman melurut gemiut masing bob agad frivolous lawsuit vai dang artiang do sig do ule da lutum si adle bil kita madam rigel ngari adra rigel mut maral me gumes ra Facebook me messer gi man mihitar mut sa do mes mas velawa di ngarang su kita namu litigio society makita toy me extend imad mara adal salid sige ta kanya na man masaul kawo ngi ba o ya kamlara Taiwan ko mesanyo sa belaw ma sel dilia ambiger tian nombre kal Sunday sel ultibdia tokol wasengel mayor marcial el rir or audo ragel mura adra victims ra nuclear ngea abel banan ngi ambiger el de gas elmo madire kal presidenta senator belaw tunapan ngi ma family ngi mdas mura ambiger Agumda sul asegi del adire kal molmuta ospela bangram digel mi dal sebe gora mangitar nguko le gumes sel tretara tial ngilu a president trasenet el mo bangel ngel bugar masar ge actually se gung lil ke sakma u anu sa masar masel gadasa se pending case ra se clear case ra aradal gal mero ro audo dra agablement gira ada masar ra tial nuclear victims Diesel lora presidenta seneta mal igel classic case. Trigel mlabangel abrigel mlabiktima brigera 60s merelang amal madingel igel ultel ak dingilun brigadira presidenta senet ma former president mangasaw ma vice president rela. Goga dilutil sa ma bem sodi tiang bangegida vice president smodi. El sel awul mal de make sense 100,000. Jadi sitirkalte del ada ulmitia. Dia kalau hotel wasai, ni ada ambil lagi mal mendengai. Rakyat Isra Trump bisa ultra akring ma. Kita mendengai wasai kirim spesifa evidence. Telal amount tamlar taal murtaang ro ingrang. El kirim langrang. Mal dia kasi eglo merangal wasai a presidenta senet. Abalaudo dra ada sina, mo sabe el support ra. Asa akabel metrasina ma relationship kita. Len
mal ka adal ba mal matengay kita melamor asina marada kita namur asina tak tak murgi del wasay itiak lau sa lera ka belur bela mata Taiwan Amerika ma magi wasay India ma point magdiru gel minister asina kuk le hoster gi del wasay kama marada bela sa gibora pasyo so malmos alil gel kotel bagi gel biggest bully Sige mo matanggal mo siya ngaringi o olen, the smallest bully, hindi ka sumam mo sa sabi, tiga kaya minister, yung kani ular-ul, siya example na sa, magyo sa mga mama, hindi ka sa mama sa mga mo, tiga mama ka sa ilim mama, youngest bully, hindi ka masumam, okay? Sumam lo, bay mo, madali ako, business relationship, gida, politics, may ka. Mal asal mo ko Jadi lu telak moraba presidenta senete awole kambe seklam dengan kita ada news tilo kambe dengan kita le benade tempat tiang England melus news ngari se el gomesa Amerika la financial ada news tu ya gomes tu top se tiagi el news au era sinto elang gel ada state department tilo del announcer se kita base hokonsa amla terus berawal dari corruption mengalami kasus kalau moral wasi aku konsa aku mengira ada sinam temsa 10,000 20,000 tela moldo ada sinal lingkit imla moldo ada wasi moral relationship mengira sinal betul kau tu del bulu kalau bulu moral relationship lo mengira mengenga kam tengli presiden aku nasun aku mute ada belam tengli aku konsa kalau atau otak mederni melam tering ada lagi mereka mengira wasi ngari ududel ara angka mal to udel dia sel masesel 12,000 100,000 ada sina moldu para ka ling dia kal make sense ngegi da vice president do saya nga okay ka nga ada sina te per nga maklo do chloride al ngara news meng kira mo ko ki sel ko mesra imora babier molto da sia sigara presidenta senet ma al de do ngobengel wase gana mo girel impeaching ngilen ngara corruption ako sa igay kita igel gira del mo gigi klay len tarabsul of course tamal isel ito manangal wase dia kal ngel ombrella kablement tram digir al sel bela or elara ikaw ngaya to korak soldado musel do swel isel maklo tutlen adi kasle dem ere tarabulu mal mra mal sisi ebge ilmeo isera git kita ilak bulu amal gira del mo ومتغليش يجيد من أبو مسرنيل التقويل يجيل من المال لا عايز كده هذا بلا مال بدك يجي سل كده نقرا بوليتيك سل هذا لو المال يسد هذا بتيجي يجيل تقول مي دكلي هذا تقول على بلوم كده وراو مودن يا لكن أرسنال سل الهانجت سرقة غريل النارينا فرونت بيج للأنسي ما غريل أول دورة Gabinete verlo si presidenta malgamangata aklisiel ra oltu marulto bedra adar bela malgamangata se ada ngodol bulu di kumdasun dil ngaria imol to il girela awa president do begi spel oltu bedra ra interest ra adar bela jangan sebel di wasin gagutu beli gagutu ni dia kemudian in the interest of the republic belau ya umda sel gotul daw ora interest of the republic belau or bi raglulaw marubul belau sedi udah suwede al sukuma president am narulise ngirel at least yung ba blessing ra olbi raglulaw ma len asel blarli akram ano click tinel adam lami they're here ditigal met udli belau tutorkli belau leadership al-awanay yang bagi kalau urut tiada dalam tiada ogil tu adi mo awanay support tirga supporter tiada terus tiada berbela itirga sebil buildera a division belau memtar sul tumi kumisra to ora balatik se di wasira dengan kampak kerdi ada do mol mo enemy len ay galuldas wa mong ak matangil waseng akar kanilam la tuwa betul wasen sebab president mulu lagi soal din dia kalau mulu lagi soal because yang lemel teral la mulu lagi soal because
Ngom te era interest ada belaw ro. Interest ada belaw ro sel mo te chegringi, e chegr olbi il maru bugul belaw. Dia se emel di chegra ngara matal te chegra ngara bras. No, chegr shay. And then egdom over in medio. I'm just saying that to say kita. Yang ka hotel te alle mrenga sule de rogui. Akum daswen ngoram la mawila dynamic se tial ikaw sis akla. Leng tirgal teruruba ka temasang mengloto kay kel laborni lagi ko ra a share experience ra ngirmang me share experience ra kambes. Makadambari nga sule hospital ma health department terbelaw lomda sul ngaruwe. Ari imulto ko ngari meeting planning te kalmre nga sulil belaw ra sel lamasil ang ura leaders belaw ra ngaramo. Mlosib ilmot magerulia social security. Mol mere trulia a pension plan. El mutro se el mere trulia healthcare insurance. Makumdas el time dan adado ngari nga tru il patient el other belaw unemployed. Esel la amak ngarelia olbira rulaw manghara share the senior citizens like you and me. Namo dia kam harari. Government harari. Makadambari nga sulir our forefathers. Di ako na sinle ako ten important subject at unsils. Tirgal state place at Kirwela. Kami lom das luli. Ito bebi rigid tiragid. Kat makalang ara kamaldilit, makalang ara et makalang mo hindi silbo na ra passport tirgid. That's where things change. Ako na sing important. Paman sila may igam sel mel Sunday. Agi travis trangan mo malmol tewang al kukbro lay gagid. Ngari letra maklumari ading kamam albisa. I can subject to May igam sel mel Sunday ko mal sila.